Жалпы саны 14 баш. 14 баш, 9 баш машалла. музолу уй. Мына 9 баш, 5 баш боз. 5 баш боз, машалла деп койгула. Тугандар, уйлар өтө сонун экен. Булар Уйлардын баары жаш уйлар. жаш уйлар, Экен, канча литр берет эми бул? Биринчисинде берди. Болду туган азыр сүт 17-18ге чыгып калды да. 17-18 чыгып калдыбы? Жакшы, мына. 100 жума болуптур. Тишин ачып койгон. Бир көрөлү, тишинен дагы байкасаңыздар, достор, тугандар, мына. Эки тиш экен, мына көрдүңүздөр, болду. Бул өзү 25ке чейин берген да. 25 литрге чейин берген. 14 литр уз берди. 14 литр уус берди. Машалла. Мына айт. 145 миңге берем. 145 миңге бересиң. Ох, бияга акция болуп кетти го. Чамдаңыздар, тугандар. Калбай калат, калбай. Жетишип калыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Мал чарба көрөрмандар. Бүгүн 17 апрель 2025 жыл, Чүй облусу, Москва району, Белоцкийдебиз. Тугандар, алдыда музолу уй, боз уйлар, кунажындар бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ним кандай, иштериң жакшыбы? Жакшы, Аллага шүкүр. Болуп атабы, ден соолуктар? Аха. Кана канча музолу уй чыгат бүгүн? Жалпы санын да айта кетсең. Жалпы саны 14 баш. 14 баш, 9 баш машалла. музолу уй. Мына 9 баш, 5 баш боз. 5 баш боз, машалла деп койгула. Тугандар, уйлар өтө сонун экен. Булар Уйлардын баары жаш уйлар. Жаш уйлар, Биринчи, экинчи, үчүнчү тут. машалла, мына көрүнүп турат. Жаш уйлар экен, тугандар. Көрдүңүздөрбү? Анда видеодан тырс лайктардан базып көрүп туруңуздар. Мал чарба көрөрмандарга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Баштасак, ушул уйдан баштайлы, музолуудан. Бул канчанчы торпогу мен ошондо? Экинчи торпогу. Экинчи торпогу ургач экен, жакшы, кана желинден көрсөтчү мынакей. Тугандар, сүт каналдарын көрсөтөйлү, 4 үптөрүн көрсөтөйлү кана. Машалла. Желиндери бирдей чыгат. Бирдей. 4 Иштейт. Литр канча берет сүт? Сүт каналдары 18-19 сүтү бар азыр. 18-19 литр сүт бар. Экинчи баласы. Алатоо шибис аргындашкан. Алатоо шибис аргын экен, тугандар. Торпогу да ургачы. Торпогу ургачы. Тишин көрсөтчү, бир тишин көрөлүчү. Тугандар. Мына тишин көрүңүздөр. Мына тишинен дагы билсе болот. Болду. Мына ургачы торпогу менен. Мунун баазын айтып кете бер. Мунун баасы 190 миң. Жакыныраактар, доставкаларын кылып бересиз. Доставкасын кылып беребиз. 190 миң сом мынакей. Музолу уй. Торпогу дагы Жакшы экен, канча күндүк болуп калды эми бул? 1 айлык. 1 айлык торпогу менен. 190 миң, доставкаларын кылып берет. Андан кийин бул уйга өтсөк. Бул дагы музолу экен, мына достор. Баласы эркек. Баласы эркек. Мына эркек торпогу менен. Биринчи тут. Эки тиш кунажын экен, тугандар. Өтө бойлуу экен, мунун. Бою чоң. Бою чоң экен. Желиндерде жумуш. Караңыздар, желиндер. Сагына да жош. Мынакей. Ошо эле сай берет. Жок, ошоштун кереги жок. Машалла, мына. Желиндери бар иштейт. Бар иштейт экен, Канча литр берет эми бул? Биринчисинде берди. Болду туган, азыр сүт 17-18ге чыгып калды да. 17-18 чыгып калдыбы? Жакшы, мына. 100 жума болуптур туулганына. Тишин ачып койгон. Бир көрөлү, тишинен дагы байкасаңыздар, достор, тугандар, мына. Эки тиш экен, мына көрдүңүздөр, болду. Эки тиш экен, достор. Торпогу эркек экен. Баазын айтайын мунун. Баасы 200 миң. 200 миң. Мына, достор. 200 миңге койду инибиз. Көрүп, жаккан болсо чалсаңыздар болот. Андан кийин бул уюбузга өтсөк, достор, бул кандай бул уй? Жаңы тууду бул. Жаңы тууду, американка, мүйүзү сонун экен. Американка, жаңы туулуптур. Торпогу эмне, ургачыбы? Торпогу ургач. Ургачы торпогу менен экен, достор. Желиндерин көрөлү, тугандар, мына. Желиндери. Төртөң иштейт. Жумшак. Көргөзчү бир. Мына. Чыгып атат, тугандар. Көрдүңүздөр, Төртөң иштейт экен мына. Көп сабы болду. Американка. Машалла. Тишин көрсөтчү бир. Тишин көргөзүп коелу, тугандар. Мына тишин көрүп алдыңыздар. Жакшы. Бунун бою канча чыгат примерно? 1.40тан өтө бою. 1.40тан өйдө, бою. Өтө сонун экен ушул. Мунун баазын айт эми. Мунун баасы 210 миң. 210 миң сом. Мына. Тугандар, номерлерин коебуз. Чалып байлансаңыздар болот. Ал жагын сүйлөшөсүздөр. Андан кийин бул
Mineki jelindeni görgözüp koylu dostlar. Bunu torpaq çoğayıp kalıp durur. Torpaq son ekeni. Boduri torpaq var eken, çinde öyle. Mineki. Mana. Doğanlar. Enezine okşoş eken torpaq, ha? Alatoğ parada. Alatoğ uy bu. Bu ikinci tut. Ekinci tuğut, Alatoğ parada. Dişini açıp koy, kana. Urgaçımız olsun menen, he? Dişin görgözüp koyulu, doğanlar. Hoppa. Mineki, ekinci ele balası eken, dostlar. Bol. Mana dişinden daha bayqazanızlar bolat. Jelinlerin. Mineki görüngüzler, doğanlar. Jumşak, he? Karamça eken de bular. Kança litr beret yemiş ol? 20 litre beret hazır. 20 litr süt beret. Mineki. Dostlar, 20 litr. Bir vatat deydi, doğanlar. Görüngüzler. Çoğun 1.40 boyu bunda. Boyu 1.40 eken bu. Mal kılam degen bir tuğandar bolsa çalıp mına. Jaş eken malların bardığı. Çalıp baylanışıp alsanızlar bolat. Bazını aytayım bunu. Bazı 210 bin. Bunu 210 minge koydum mına tuğandar. Muzosu çoğuyup kalıptı tuğandar dostlar. Görüngüzler. Muzosu urgaçı. Andan keyin tuğandar andan keyin mınaki. Bu erkek eken ya. Ha urgaçı bu. Kindik düşelek eken da. Ben erkek eken de baylap turman. Maşallah uyuz öte sonlu uy eken ama jelini gördüңүздөр mü tuğandar? Kuyruktu uy eken da mına kuyruğu deyinlep turат. Kuyruktu uzun bolsa жақсы uy bolat da bu. Bu kança litr beret emi? Bu özü 25 geçen bergen da. 25 litre geçen bergen. 14 litre uz berdi. 14 litre uus berdi. Maşallah. Mana. Tuğandar 14 litre uus berdir. Taza Alatoğ'da. Alatoğ paradasındağı, he? Joğun uy eken he birok. Mana. Art жағынан da görgöz bereli dostlar. Jelinlerin da. Jelinlerin görgöz çıgana. Mineki. Hoppa. Sütlerin çıgışın qarаңыздар. Yumuşak jelinleri da. Kene. Tak, mineki. Dişini açasın mı? Dişini açıp koy. Muna muz olsun menen. 4. tututta bulma. Mana bu oldu. Aha, dişini açtık dolandı. Bunun bağısını ayıttı mi? Hoş. Bağısı. Bunun basında 210 binge koyuyorum. Bunu 210 he. Joluna qanday түшүп бересиң? Düşüp beremiz. Сүйлөшүп э, доставкаларын сөз. Dastavkasını 7 областан çalsa бардык жака бар доставкалары. Dastavkasını kılavuz. Машалла, мынакей. Өткөн уйлар кетти бардыгы. Алар satıldı. Машалла, мына өткөн уйлар кетти. Жаңы партия, жаш уйлар экен да. Jaş uylar. Öte son uylar. Birinci tut, ikinci tut, üçüncü tut. Мынакей. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Охо, мына торпок деп ушуну айтса болот э. Эркек экен я. Erkek. Ор, эркек торпок экен могуч. Бул Şiviz. өзү эле актап коет көзүн да мунун. Kıtayıp buyursa. Буйруса э. Шивиц торпок экен э. Уйчу. Uyda jakşı şiviz, Alatoğ. Алатоо аргын шивиц уй дейт мынакей. Жакшы. Мына 5. olası mınaki. бул торпок 5-чиси. Мынакей женден көрүңүздөр. 5-чи туут экен бул. Мунун баасын айтып кой. Bunun bası 175 bin. 175 миң. Мынакей баасы дагы жакшы экен. 175 миң 5-чи туут торпогун көрдүңүздөр мына. Мындай торпоктор 50 миң деп турат базардын өзүндө эле. Durala. Канча литр сүт берет эми бул? Hazır 17-18. 17-18 литр сүтү бар э? Мынакей көрдүңүздөрбү? 17-18 литр сүт берет экен достор. Жакын жерде болсоңуздар келип да көрсөңүздөр болот. 170'e verem. 170 бересиң. Olur öyle. Болор. Эркек торпогу менен туугандар мына. Торпогу өтө мыкты экен достор. Андан кийин бул уюз. Бул да жаңы тууптур э? Canı tutu. Жаңы тууптур мына музоосу эркек торпогу экен. Мынакей. Торпогу ушундай болгон торпог. Бодур экен эркек торпогу менен уй дагы жакшы экен бирок. Birinci olası bu. Биринчи эле торпогу. Мынакей биринчи торпогу экен, биринчи туут. Киндиктүү уй экен э? Sütlü uyda. Süttü дейт мына. Оппа. Мына чыгып аткандай. Мына саап ичиңиздер дегендей. Sütkө иштегендер болсо, болду көп саба. Sütkө иштегендер болсо, мына ушул жерден көрсөңүздөр болот. Өтө чоң уй экен. Биринчи эле туут экен. Көрдүңүздөрбү? Мынакей, охо, ойдачы. Мына туугандар. Мына. Көрүңүздөр, желиндерин көрүңүздөр мынакей. 3 gün oldu bunun tuğanına. 3 күн болду. Биринчи эле туут. Канча литр сүт берет эми? Саадыңбы? Hazır 17-18'e çıktı sütü. 17-18 литр. Narı veret bu. Alıştıyda semental argın. Сементал аргын экен да ошон үчүн сүттүү экен да бул а. Мынакей көрүнүп турат го. Жакшы, өтө сонун. Машалла. Мунун баазын айтып коем. Bunun bası 185 bin. 185 миң э? Мына достор, доставкалары болот. Чалыңыздар, музоосу мына эркек.
Andan keyin buga öteli. Bul qanday? Bul da erkek torpog'i. Balası erkek. Erkek ekan torpog'i. Yaxshi. 3-tut. Mana ko'rgazib qo'yib arqalari. Jelinderini ko'ringizlar do'stlar, tug'anlar. Uydun müyüzünden ko'rgazib qo'yamiz. Mana ki. Şimdi açık koyalım. Tishini ochib qo'ydim, ochchi. Arkadaşı. Mana bo'ldi. Mana tishlarini ko'rdingizlar, ha? Sağa qo'ychi qana. Yumuşak. Napora töküştü ekan, ha? Mana do'stlar. Bo'ldi, ko'p sava bo'ldi. Mana 4 emchekdan ishtaydi ekan. Muz olsa erkek ekan tug'anlar. Ko'rdingizlar, ha, muz olsunki. Bunun bazını aytayım. Bunun balası 185 mi? 185 ming torpog'i menen. Balası erkek. Erkek 3-cü tut uy. 185 mingga qo'ydi do'stlar. Çok köçügeler boyu. Ha, bular qurg'oqda turadi, ha? Cırmadan nar öyle tuttu. Yaxshilab jemdan bersa 20dan nar. Bergen uydan özüne. 25 gacha bergan uy, ha? Maşallah. Mana tug'anlar. Ko'rdingizlar, ha? Andan keyin bu torpaq urg'ach ekan. Bular yaqinda tug'di u. 3 gün oldu. 3 kun bo'libdir tug'ganina. Yaxshi. Qancha litr beradi ham bu? Bunun sütü 17-18 litre sütü var hazır. 17-18 litr sütü var ekan minaki. Jelinlerini ko'ringizlar. Bahası-chi? Balasın yakın ile koyalım bunu. Yaqin qo'yganing ayt. 145 bin euro. 145 mingga berasing. Oh, bu yoqqa aksiya olib ketdi u. Yaqin. 145 ming, ha? 145 mingga berem dedi tug'an do'st. Mana jelinlerini ko'ringizlar, tug'anlar. Do'stlar, bu shunday. Balası urgaç. Balası urg'ach ekan. 3 kilo balası. 3-yil torpoq, ha? Maşallah. Mana 3-yil torpoq ekan do'stlar. Agarda kimde ala turgan bo'lsa, buyrup nasib qilsin demoqchimiz. Mana shunday bo'lgan uylar. Son uylar chiqdi bugun. Yosh. Andan keyin bo'g'izlarni ko'rgazaylik, ha? Muzovlarning barini ko'rgazib, ba'larini ichini aytdik. Mana kartinka bular, ha. Tug'anlar ko'rdingizlarmi? Mana Amerikanka. Qalagan uydan alsangizlar bo'ladi ekan. Shu to'qoldan boshlaymiz-da bo'g'iz, ha? Oldu başlayacağım. Ha, bu İkinci tut. ha, ikkinchi tut, ha? Ikkinchi tut ekan. Tishini ko'rsatib qo'y. Qancha oy bo'g'iz ham bu? 8 ayga. 8 oy bo'g'iz, ha? Mana tishini ko'raylikchi do'stlar. Hoppa, aqrin. Qo'y tur. Ha, mana ki bo'ldi. Aha. Bunun bazını aytaymi. 8 oy bo'g'iz ekan. Bunun balası 170 bin euro. 170 mingga, ha? 170 mingga bo'laveradi, ushul ikkinchi tut berem deydi. 170 ming so'mga. Tug'anlar, ko'ringizlar mana ki. Zapaskalarda. Zapaskalari mana. İçip jeşleri var yaxshi, ha? Hiçbir var jakşı. Mana shunday bo'lgan ikkinchi tut ekan. Bu qancha litr süt beradi mi? Birinci tutta 17-18 bergen de. Birinchi tutunda 17-18. Bergen uydun balası. Enesi, Yenesi 30 litre. enesi 30 litr süt bergen uydun balası ekan da bu. Mana shunday bo'ldi. Andan keyin bu. Bul da yaqin bo'z ekan, ha? Yakın boğaz. Mana, Jelin dostlar. 8,5 ay. 8,5 ay bo'z ekan. Tug'anlar, bu qanchanchi tut emi tusa? Birinci tut bu. Birinchi tut bu. Birinchi tut, tamam. Maşallah. Mana birinchi tutdan 2 bosh bor ekan do'stlar oldida. Ko'rgazib beramiz. Tishini ochib qo'ygan. Qana? 4 tish. 4 tish ekan. Bo'ldi. 4 tish ekan mana. Jo'sh, ha? Jelinler, dağ jelinliki. Mana. Kindik süt kanallarını ko'radi. Kindik tut ekan. Bunun bahasini aytib qo'y. Birinchi buna tut ekan. 180 euro. 180 ga. 180 euro. Mana kim birinchi chalsa ketdi, buyursa. İnşallah. 180 ga beramin dedi tug'anlar. Çalıp ulgurib qolingizlar do'stlar. Juda yaxshi uy ekan. Andan keyin bu, ha? Oh, mana qap qara olgan bu qanday? Amerikanka deydi mana do'stlar. Gepshyapti. Ha, ikki tishimmi? Ochchi. Tishimni ko'rsat deb o'ziga keldi-ku buning. Oh, mana bo'ldi. Ikki tish ekan tug'anlar. Boyu şu. Ko'rdingizlar. Bo'yi qancha chiqib qoladi? Boyu 1.38, 1.40'a yakında. 1.40 ga yaqin, ha? Mana ortidan ko'rgazaylikchi. Qancha oy bo'z? Jelida qo'yib tur, ha? 8 aydan ötüp kaldı. 8 oydan o'tib qoldi, do'stlar. Bu birinchisi ne o'shanda? Birinchi tut ekan mana. Birinchi tut. Jelinleri de taza bo'ladi. Misol birinchi tut olib qo'ldan so'ngizlar bo'ladi. Bazını aytayım bunu. 185 bin bası. Bası 185 ming so'm mana. Do'stlar, 185 ming. Çalaverasizlar, baylanışıp
Несин күтүп атат ушул американка. Жакын болуп экен, желин коюп коюптур. Андан кийин мынакей туугандар, охо, машалла, мына ес деген табыр өтө жоон уй экен, я. Бул кандай уй? Мына сүттүү уй, жоон, мына көрүңүздөрчү. Өтүп калды. Бооздугуна. Бооз. Жакын бооз экен, мына 8 айдан өтүптүр, мына. Желин коюп келатат. Аха. Канча литр берет? 25 литр сүт берген уй. 25 литр. Өтө жоон уй экен, бар го мына. Камерага батпай атат туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына достор, мүйүс жагынан да көрсөтөлү. Мынакей. Көрүңүздөр. Мынакей ушундай болгон уй экен. Бул канчанчы туут ошондо? Ичиндегиси? 4-үнчүсүнө бооз азыр бул. 4-үнчүсүнө бооз экен. Сүт каналдарындагы көрсөтүп коебуз. Кана. Туугандар көрүңүздөр. Кимдиктүү экени. Мына достор. Желиндер да стандарт желин. Жоош уй, Жоош. Мынакей саганга да жоош экен. Бул жоон уйдун баасы канча болот? Bunun bağısı 215 bin. 215 bin. Eң ушул уйлардын ичинен эң зор ушул уй экени. 215 bin деп койду баасын. Ал жагын сүйлөшүп өзүңүздөр доставкаларын келишип сүйлөшсөңүздөр болот. Я андан кийин бул деле не подарок туугандар. Өтө жакшы уй экен бул дагы, Жакшы бул экинчи туут. Экинчи туут. Экинчисинде боозбу ошондо? Бооз 7,5 ай. 7,5 ай бооз, кана? 1,40 бою. 1,40. 1,40 өлчөп алат экен боюн. Мына достор. Экинчи туут. Экинчи эле туут болгону. Мына желиндери. 7,5 ай. 7,5 ай бооз. Машалла. Эгерде кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын. Өтө жакшы уй экен бул дагы. Мунун баасы? Bunun bağısını 185'e verem. 185'e бересиң. Мына туугандар, уктуңуздар, 7,5 ай бооз. Мынакей 185 85. 185 миңге берем деди. Чалып, байланышып, доставкаларын сүйлөшүп алсаңыздар болот туугандар. Мына жалпы саны 14 баш болду. Музоолу, кааласаңыз музоолууну аласыздар. Кааласаңыз момундай биринчи туут, экинчи туут эмелерден аласыздар, кунажиндардан. Достор, мына көрүңүздөр. Амтеп сиздер үчүн көргөзүп берем. Бирок убакыт болуп калды. Анда береке содаңа, береке берсин, Сизге кызматыңызга Алла разы болсун. Эгерде кимде ким алган болсо насип этсин, буйрусун ушул алган адамдарга, туугандар, достор. Ушу менен видеону аяктайбыз. Ар бир үйдө ушундай уйлардан болсун, туугандар. Мына көрүңүздөр. Адрес боюнча айттык. Чалып байланышса болот. Чамдаңыздар туугандар. Калбай калат, калбай. Жетишип калыңыздар. Бул уйлардын адреси Чүй облусу, Москва району, Белоцкийде туугандар.